Kako hobi može prerasti u ozbiljno bavljenje turizmom, primjer je obitelj Kardaš iz Male Gorice. Na svom su gospodarstvu osmislili jedinstvenu turističku ponudu, pa ni ne čudi da je ona našla mjesto u turističkom vodiču i infokarti Petrinjske turističke zajednice. Gospodin Kardaš ovdje je uredio na otvorenom izložbe, alati koji su koristili naši stari, od lana do platna. Tu su i brojne životinje za razgledati i poseban sadržaj u apartmanima od buradi. Zapravo on je stare Badelove bačve preuredio u prostorije za noćenje i za boravak. Kod Kardaševih je 10 smještenih jedinica, od kojih je 5 apartmana. 3 su u potkrovlju kuće, a 2 koje plijene najviše pažnje su u bačvama od 40.000 litara i u njih stane 2 ljudi. Tu je manje komfor, ali je isto tako uredno, ima struja, voda, klima, topla hladna voda. I bačve su čak atraktivnije i zanimljivije. Jel? I mi očekujemo da ćemo u 5. mjesecu imati riješenu situaciju sa papirima i registriran seoski turizam. Bačve su, kad je Badel selio iz Zagreba, tamo bile na prodaju vrlo prihvatljivo i onda je meni pala ideja da se od te bačve može napraviti tako nešto. I onda kad sam napravio jedno, onda mi se dopalo pa sam išao i drugo, ali više nije bilo bačvi. Uglavnom je one su nastale od Badelovog gdje je odležao nekad vinjak Cezar i Zrinski i tak se one sad i zovu, jedna je Cezar, jedna Zrinski. Ideja za bavljenje seoskim turizmom kod Kardaša je nastala kad su nakon Domovinskog rata krenuli u obnavljanje kuće, a još kad se zna da je gazda Pajo ugostitelj, sve je jasno. I onda sam napravio program i zatražio pomoć najprije od Županije Sisačko-moslavačke i već te godine mi je odobreno prvi 70.000 za taj moj program i onda smo najprije uredili kuću i prekrili krov i počeli smo otkriti. Onda smo napravili zahtjevi Ministarstvu turizma, pa sam i tam dobio recimo 30 najprije, pa smo onda išli s tim bačvama, onda smo na Ministarstvu poljoprivrede bio raspisan natječaj isto za razne djelatnosti u poljoprivredi, pa i turizam i tu smo dobili novce. Kad smo dobili novce, onda smo jako zagrili i cijelu stvar dovršili. Već iz 20 godina Pajo Kardaš je počeo sakupljati staro oružje, a nakon Domovinskog rata po Banovini stare stvari koje su sada našle mjesto u Maloj Gorici. Tako da sam kompletirao kovača, kolara, bačvara, tesara, stolara, šta još imamo, mlin, vodenicu. Sve sam to onda zapravo vuklo jedno drugo, da sam to sad kompletirao, sve pojedinačno izložio. Malo je malo prostora za ove neke zanate, ali zato su mi ova 2, vidjeli ste, kovačnicu i mlin kompletni, sve ono što je nekad bilo, kako je bilo prije 1 stoljeća, 2 stoljeća. I jednu staju sam usput napravljeno, sve našao u Čuntiću, Čuntiću Prnjavoru, od kamena je delana i original onakak je bila, tako je tu presložena jer smo našli u zemlji kamene temeljce, pa smo znali koje su mjere ja se okrećem, znali smo i tako smo je napravili originalno onakak je nekad bila. Nije ništa teško kad imaš volju, da, pomalo, znate, ima tu ljudi u selu koji znaju još tesat planjke i uređivati, pa sam ih platio, naravno, oni su mi pomagali, da su moje ideje i provedene u djelo, da su baš onako po seoskom složeno kako je to ja sebi sam i zamislio. Osim izložbe starih zanata, tu je i ona od lana do platna, a Kardaš imaju sve, od stupe do stalečkog stana. To je pravi povratak u prošlost, pogotovo kad se zna da su najstarije građevine, štala i mlin iz 18. stoljeća. Sve je to što ja tu sad imam do dolaska struje. Kad je došla struja, više ništa od toga nemam. Recimo, nemam radio stari, ima stari radija, ali to ne. Hoću sve ovo što je moglo bez struje. I što se na vodu, na pogone neke ručne, ne na struju. Evo. Djeci su najviše atrakcije 2 ponija i kobila za jahanje, te egzotične i domaće pernate životinje. A i hranimo piliće u turnusu po 50 komada za goste koji će željeti piljetnu, koji će ja sam to zamislio, čitao taj moj posao, da neću ja gostu to sam peć pripremati. Gost dođe tu, on mora s menom danas biti zauzet. Idemo najprije učistiti konjima, pustiti timarit konje, pa danas ćemo jesti piletnu, idemo pile zaklat i peć pod pekvom i tako. Mislim, zamislio sam da gost živi na selu i da osjeća čitav ugođaj sela i rad na selu. Evo, tako sam to zamislio ako se bude stvarno. Ja ću smatrati gosta prijateljom kad dođe i mi ćemo zajedno raditi na svemu. Mislim, takav gost može, a djeca će se zabavljati na ljuljački, sa konjima i tako to. Mislim, obitelji, očekujemo obitelji s kojima ćemo se mi, ja i supruga, družiti i zapravo surađivati, onda to neće biti ni njima ni nama teško, a bit će nam svima lijepo.
a i stari zanati su u funkciji, te gost može i sam nešto izraditi. On može doći kada zanima me sad idemo mi smijeti brašno i imam krušnu peć, budemo spekli kruh. Ili danas hoću žganca, ajmo mi samljeti brašno i da on vidi cijeli proces kako je došao do tih žganaca. Ili u kovačnici mi možemo danas otkovati nešto, čisto da gost uživa danas i da mu prođe dan u veselju, da mu nije dosadno. Jer evo recimo, može on i drugim, ako je netko ribić pa će ići na kupu, da mi je tu kupa. Ili ako je lovac tu oko nas, mi smo zapravo u jednom lovištu isto i on će ići u lov. To će, ovisi šta će ko želi, od zanata će on moći koristiti kogod bude što želio. Svaki, jer imamo recimo može stolarsko nešto napraviti ako ko želi. Imamo sve hobliće, sve alate koji su za to potrebni. S obzirom da još čekaju na registraciju, do sada su Kardaši na svoj račun ugostili svoje prijatelje. A ako je suditi po njihovim reakcijama, očekuju dobre goste. Oni su proveli tu 5 dana, oni su uživali, oni su sami sve, oni su obukli stare čizme, hlače, ujutro meni nisu dali u štalu, oni su kidali. Uživali su u tom prostoru i sad se vesele da službe dođu, kažu da mi plati. Ja sam njima, ja sam rekao, dečki, da nemamo problema, imaju djevojka, sam dečki, ajmo ispeći odojka. Što oni vidjeli da smo odojka skupa na ražanj, pa vatru zakuli, pa su oni u tome živjeli. I onda su se napili, naravno, od veselja. I onda ujutro buđenje, ma kako to je za njih doživio, kojem stalno pričaju, stalno pitaju kad ćemo ponoviti. I onda su drugi dan kažu, šta bi danas jeli? Ja velim, jeste jeli kad zeca ispod pekve, mi u zečinjak cuk zeca ogulimo pod pekvu, oni su se slikali, evo to ja želim takvo društvo i takvog gosta. Svega toga ne bi bilo da cijela obitelj nije na okupu i da svatko od njih ne preuzme dio posla oko imanja. A uz Paju Kardaša tu su njegova supruga Marija, te kći i zet Ana i Ivica Perović.